ngapde sobai pi ki perlok bistarban pe yakar ke video hak ni channel rem ka Arsenal haka Europa League.Rung quarter final ka Manchester United ban Juventus ka Arsenal ka sharam no Europa League tang ka round 16 hakmat ka Sporting CP lengba ka penalty shoot dan Laila Sankol pa pai shakare ke jingle kai ka Arsenal ka bele kai laing kalapan iya ke jinglain bor haka tang ha minit ka bakat kendai lingba uji saka ka Arsenal kaleyo ban penki iya ke jar Hendroy haba pai shaka kalamit lingba upi kon kalbes ka Sporting CP haka minit ka bandrepo ar kaliyo ban pimpai ya ka shikol kumta ka jele kai hadu ka bakut apden ka Arsenal ba Sporting CP clear kai damar la laikol haka aggregate kumta na kaleng jongki referee kila ada ka extra time handro hakane omdon batap call sa sinpat na kaleng jongki referee kila raida ka penalty shoot haka ba ka Sporting CP kala job ya ka Arsenal da san la laikol haka jiya shoot penalty haba pai shaka jingele kai hapden ka Real Betis persha ka Manchester United kala job da shikol anot ya ka Real Betis lingba ka call bala tap do Marcus Rashford haka menit ka basan posan kumta lingba ka jing job ka Manchester United kala yorung shaka quarter final hadin ka aggregate da san la iwe call haba pai shaka jingele kai hapden ka SC Freiburg persha ka Juventus kala job da Arla not call lingba ki call bala tap do Di Blahovic haka minit ka Southampton haka dur jongka penalty bala penbut daka call na u Federico Chiesa haka minit kendai po plus san lingba kana ka job ka Juventus kalirung shaka quarter final hadin ka aggregate dalai la not call haba pai shaki wi pat ki jile kai round 16 jongka Europa League ka Feyenoord kala job da nyaw la iwi call ya ka Shakhtar Donetsk ka Fenerbahce kala job da Shikola not ya ka Sevilla ka Leverkusen kala job da Arla not ya ka Ferencvaros ka Real Sociedad bat ka Roma kala kai damar la not call ka Union Saint Gilloise kala job ya ka Union Berlin da lai la not call te perlok tangkre ki kubor ngin second hakoi pat ka video kublay shibun